Hamren constituency Telehor Pacho Klamalong Victory and Prosperity Rally ke Pamanpon. Japralangso Congress Mondol Committee Office along Karlitang Khorsinterang Phan Kachike Mopon. Hamren constituency Telehor Pacho Klamalong Victory and Prosperity Rally ke Pamanpon. Hamren constituency along Victory and Prosperity Rally ke Pamanpon. Bangso kibi ponamaya long aluhiaman pen kachitong dun ake hai Dr. Tuliram Ronghang MLA Rupsing Teron EM Mongol Sing Timung EM Richard Togbi MSC Abhijit Kro lapen kaduk kawe board chairman atum tamaya long chitong dun ake hai CEM pen bangso maya long kaning je pon ki inglong aso atuma phan ke longle patasi tame ake joy pen si ron ponpo Lapen Hamren constituency ke parlo kolonga irrigation ke damato warsitame semar ponpo pusi lamchak chipi ponlo Lapen ke pinyamaya long Congress ASDC APHLC asong pen join dunlo CEM pen kaningje pon ke pinibang somaya long nang join dun atuma phan sitame ning ingsamjin pen deng ponlo pinimaya long dobai ke ab amichin sitame ron pon Dongkam kampen nitum perangke rangsina kathar nangke loberta report public TV Karbiang lang. And prosperity. Laswari lagi bilang ke. Ada yang begitu. Kacingri long si thora pulang te hai lo pulang te kacing thora sayang dengta isi klem te. Lasi cuci dalam tangkar kalau termas konsil election ho milia long tina konsil sita ta lapen ke dak Dr. Hemantha Biswa Sarma nona chief minister ta long tina konsil sita nang lasi mili dara thengno sini long chak kanggo sayang deng to war pen chenglong akapre ka sayang deng ka pichun hekje phar kosomsi rarang no ani tum jaidet pen pinikan silono hala so ke jai hore election ho laso alam cha ka krije phan sini tum man ke not along tina konsil sita lasinon na tum theklong po MP election na pike na tum kisi kar be honda project kaching thura sayang deng na tum theklong lasi theklong si pinipinaan regional party PSLC SDC Congress atum itu belum nang joinun itu mahang he bang nang joinun ini na tum theklong lo dong kam long tadil lo jiai gathar abong Jonathan tiga thar sosok po brand ke Silong College long selangli KSA unit president tapi Silong macam graduate head alang thexer also juga ramtan ke alang lagi PSLC election agent tapi ni nilong orang elon nang join dengan lapet atim pen rongkang si puri latum atim pen nola 14er ni latum nang join dengan pupus ni pan lam cak nang pilon ni tumbang lo Sa nanti na IPSLC pen nang di tumlong ka cepo ogdana patay nang di ko aning cingsam lo latumai ning sampik the jada sayang denya pechunji pita hemprek pen chenglok sarkar si pechunji central government si pechunji state government pen si recommend kuriji lasi Central government, state government, a party gitu lagi. Aku nang tu macam lo BJP party ke lebih thengbong ke the, naik party lagi. Mana enrollment ke ong naik a party ke lagi BJP party ni. Tapi BJP party long claim rapen nang jangan tungkiwan ke ini ngarong pik ansi seorang tu Narendra Modi pan hari apan tanggung jawab tim kar yang long kan cakong pidol ko. Jadi hempek pen cenglok jada sayang dengan picunji pulang te government si picunji. Government picunji pulang te government kita party ke lagi BJP party. Nasi ko hempek pen cenglok jada sayang dengan picunji pulang te lagi government si picunji. Lapan salah development aja nang itu klaim tu, BJP Sarkar pun klaim pidol lapan lah urunudoi, abang kelong itu tu. Late urunudoi hak urunudoi 3 pudu, bala bang ke non urunudoi 2 bang PL hai, non urunudoi 3 bang lola non MP election apa yang kelite api. Japralangso Congress Mondol Committee Office along Karlitang Khorsinterang Phan Kachike Mopon. Sarupathar constituency along Pini Nipain Koiranar Kep Adawapor Sarupathar constituency Mondol Congress Committee atumpen Karlitang Khorsinterang Phan Kachike Moajai Mekedeng Pon.
Pini Sarupathar constituency along Congress Mandal Committee atumpen Karlitang ke hai khorsing terang phan kachkemo pon kepado pon Lapen laso jai meg along ke Japon lake Sarupathar Mandal Congress Committee President ke haing ti lapen Sesi Barnabas Teron an parta alang litum committee member doan apen bangso jai meg pado pon lo Bangso ka chikimo jai mek ke en ponang ko ka theke alang li hen lo karbiang long along ke cheng CCEM ke man cheng abang phulo lasi pinyar ni anta karbiang long along nong nam chithang klong bom lo lapen ka chikimo pon asai ta aningkan bang tame padu pon ber lo lapen bangso per theru rete ke karlitang ke hai forcing terang phan karbi karbak atum ka chikimo pedu pon bompo Nituma pherang ke muhiram teron nang ke lo berta public TV Karbiang long